Ola, buenos días. Queremos darvos a benvida á terceira mostra do Entroido. Que viva o Entroido! Ti escoitas algo? Non escoito nada, Que viva o Entroido! Eu son Víctor Sanabria e son das Palmas de Gran Canaria. Eu son Francesca Leocadio e son da República Dominicana. Desde aquí quero salientar a gran labor principalmente dos rapaces e agradecer principalmente aos rapaces que son a verdadeira forza, a verdadeira alma do noso Entroido. Preguntando ya a xente maior, recuperamos un testamento do galo que polas palabras que ten pode datarse do século XIV. Os escritos que hai do noso Entroido datan do século XVII, pero curiosamente, por exemplo, sale un nombre dun instrumento que xa non se usa, deixouse de uso. E iso levanos, pode marcar como un marcador temporal que pode levarnos incluso a iso, ao século XV de antigüedade.